Radujem se da mogu da vas pozdravim i ovoga večera i zahvalan sam Bogu evo za novu priliku. Ne znam kako ste danas proveli dan, ja sam bio u Gevgeliji i imao sam zaista jedno jako lepo, divno iskustvo, ne samo boraveći sa ljudima u samom proučavanju Svetoga pisma, nego posle toga smo bili pozvani, supruga i ja, u jednu porodicu da provedemo vreme sa njima i tu nam se pridružio jedan mladić koji je iz Gevgelije, ali živi u Skoplju. I tako da sam imao prilike da ga upoznam i zaista lepo smo proveli vreme, sve dok nije došao trenutak da trebamo da se vratimo ovde da bi bili večeras zajedno sa vama. I evo ja krećem sa ovom jednom istinitim događajem, jer je pre mnogo godina jedan njujorški list objavio jedan neobičan oglas. I taj oglas je govorio o prodaji jednog novog automobila, ali pogledajte kakva je bila njegova cena. Pa da pročitamo. Prodavam автомобил марка Vauxhall, najnov model, pominati samo 500 km, cena $14. A Vauxhall je veoma poznati automobil u samoj Engleskoj. U Engleskoj se proizvodi i Englezi ga jako cene i jednostavno to je, znate, njihovo, pa samim tim uvek ga reklamiraju. Međutim, probio se u jednom momentu čak i na samo američko tržište, jer ovaj automobil je bio prodavan u samoj Americi i evo da vidite kako je tada u to vreme on izgledao. Dakle, samo $14 za nov automobil koji je prešao samo 500 km. I naravno, interesantno, 2 sedmice se niko nije javio na oglas. Pretpostavljate zbog čega? Pa pomisli su da mora da je neka greška, a ne može biti nov automobil $14, sigurno iza toga postoje još nekoliko nula da bi onda to bila realna vrednost. I u jednom trenutku javio se jedan mladić, posle 14 dana javio se jedan mladić i kazao je: znate, ja sam zainteresovan za vaš automobil, kazao je vlasniku. A vlasnik kaže: dobro, dođite pa ćemo se dogovoriti. I kada je mladić došao, on njemu postavlja pitanje: dobro, da li vi znate da je to potpuno nov automobil? Da, kaže, kako da ne, čim je prešao samo 500 km, onda sigurno da je nov. Dobro, a da li vi poznajete tu vrstu automobila? Kaže, da, ja sam imao neke starije modele, ali evo sada ovo je automobil, hoću da ga kupim. Dobro, a da li ste videli koliko košta taj automobil? Pa kaže, pisalo je $14. I on je vlasnik kazao: i vi stvarno mislite da bi ja nov automobil prodao za samo $14? A mladić onako se malo zbunio, pa kaže: znate, tako je pisalo. I vlasnik mu je pružio ruku i kazao: automobil je vaš za $14. Ja ne znam zašto je taj vlasnik, sigurno da imao novca, da njega to nije bio problem, ali svejedno dati nov automobil za tako malo novca. Šta je hteo, to ne znam. Da li je hteo da isproba da li ljudi čitaju ono što piše, odnosno da li veruju u ono što piše. Mladić je poverovao. I kažite mi da li se isplatilo? Još kako, dobiti nov auto za $14. Ja znam da ljudi jako sumnjaju kada čitaju nešto u novinama. Ali da vam kažem jednu drugu stvar. I meni je jako žao što ljudi ne veruju u Bibliju ili Sveto pismo. I postoje par kategorija ljudi koji imaju određeni stav prema onome što piše. Jedni kažu: ja ne verujem da to može da bude istina. Ja kažem: dobro, zašto? Pa kaže: tamo je to opisano tako lepo da je neverovatno da bude. Znate, bez bolesti, bez smrti, bez bolnica, sve idealno, savršeno, govorimo o obnovljenoj zemlji, i to da traje večno,
Ili izgleda neverovatno? Jako lepo, ali neverovatno. Druga stvar je, postoje ljudi koji ne žele, čitajući Svetopismo, da plate cenu koju treba da plate. Kažete, na čega ja to mislim? Mislim na cenu promene. Zašto? Recite mi, da li je lako promeniti samoga sebe? I da li su ljudi spremni da ako čine nešto, da sada to prestanu da rade, a da treba da rade nešto drugo? Oni treba da naprave čitavu jednu transformaciju u svome životu, jednu promenu koja nije laka, bez obzira šta. I ovaj mladić, koga sada spominjem da smo sreli u Gelgeli, on je onako, kaže, ja sam se malo više ugojio. Pa dobro, reku, šta to znači? Pa kaže, 30 kilograma imam više nego što bi trebalo. I sad šta? Pa kaže, hteo bi da to skinem. I kako ide? Pa kaže, za mesec dana uspeo sam 4 kilograma da skinem. Dobro, ako nastavi dalje, bit će dobro. Ali šta ako se obeshrabri i kaže, ne mogu ja to, lepše je slađe sesti pa jesti, onda to može da bude problem. Ljudi nisu spremni da ulože napor da bi doživjeli promjenu. Treća stvar, ljudi ne žele da budu odgovorni. Čovjek mi jednom kazao ovako, moram da vam vratim Bibliju. Dobio je na poklon. Ja kažem, zašto? Pa kaže, izuzetno mi se dopada, jako mi se sviđa, oduševljava me, zaista nadahnjuje me, ali ne želim da budem kriv za ono što piše u njoj, a ja nisam spreman to da ostvarim. I onda ostavljaju Svetopismo. Znate zašto? Reč Božja ima silu. Čovek čitajući Svetopismo ne može da bude ravnodušan. Ili će dozvoliti da ga Bog menja, ili će jednostavno to odbaciti. Promena, u kom smislu? U smislu naravi. Znate, imate ljudi koji su onako nagli po svojoj prirodi, ili su osvetoljubivi, ili znaju jako brzo da reaguju, pa znaju da mrze. Mnoge loše stvari. Ljudi imaju određene poroke. Da li je to duvan, da li je to alkohol, da li je to droga. I nisu spremni da se sada upuste u koštac, da se bore da to ostave. I onda kaže, baš me briga i za Bibliju i za Boga. Sad je život i sad hoću da uživam, a posle kad umrem, ko zna šta će biti. Ja ne znam da li ste, čitajući Svetopismo, primetili da kada ga čitate, kao da ta Biblija govori lično vama. Nije usmjerena samo, da, određeni delovi, istorijski delovi, bili su usmjereni prema ljudima onoga vremena, šta su oni doživljavali. Ali kada čitate poruku vi osjećate da je to reč koja dodiruje vas. I znate li šta je važno? Kakav odgovor ćemo dati na ono na čega nas Bog poziva? Zbog čega? Zbog budućnosti. Jer ne postoje ni na jednom mestu uputstva koja nam govore, osim u Svetom pismu, koja nam govore o pravcu kojem treba čovjek da se kreće da bi dobio mogućnost večnog života. Samo u Svetom pismu. I zato, znate, mi smo ti koji, i to svaki od nas, odlučujemo, čitaćemo, verujemo, prihvatamo ili samim tim odbacujemo. Pogledajte izveštaj koji je dat u Svetom pismu u Jovanovom evanđelju u 12. poglavlju. Јас како светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, оти не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам.
Кој што се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди, Словото. Možda je dobro što ove reči nisam čitao prvoga večera. Onda neki od vas uopšte više ne bi došli. Ali ovo je istina. A ovo što smo čitali, ovo su reči Isusa Hrista. One nisu tu zbog toga da bi se mi uplašili, nego da nam Bog otkriva šta je ono što nas čeka u večnoj budućnosti, u zavisnosti od prihvatanja ili od ne. Ako je u pitanju prihvatanje, to je mogućnost večnog života. Ako je u pitanju odbacivanje, u pitanju je večna propast, uništenje. I zato reč Božja je tu zbog toga ne da pobegnemo od nje, nego da je priđemo. Zašto? Šta kaže Isus? Ko je On? On je, kaže, doneo svetlo ovome svetu. Zato što su ljudi živeli u jednom duhovnom mraku, bez ikakvog smisla, bez ikakvog cilja. Isus je onda došao da otkrije kakav je Bog. Sjećate se da smo govorili ranije, šta su ljudi uvek želeli? Pa hteli su da vide Boga. Kada bi ja video Boga, onda bi ga verovao. Ste čuli to nekada? Gde je problem? Problem je što smo mi grešni i ne bi mogli da opstanemo u Božoj prisutnosti kada bi nam se pojavio. Iz tog razloga Bog je učinio nešto suprotno tome, pošto mi ne možemo da dođemo do njega, on ne može da nam se otkrije kao sveto biće. On je doneo odluku da pošalje Hrista, da bude jedan od nas. I gladan, i žedan, i da osjeti bol, patnju, sve kao i mi ljudi, da bi nas razumeo. A onda da bi otkrio principe neba i sve što je Hristos činio, sve što je Hristos govorio, što je opisano u Svetom pismu, kroz evanđelja, vidimo principe koji se nalaze u Božjem carstvu. I ako želimo da budemo sudeonici toga carstva, mi te principe treba i da prihvatimo. Za koga je to? Zapazite, za sve ljude koji su živjeli na ovom svetu. I kada se mi sretnemo sa Svetim pismom, kada počnemo da čitamo samo Sveto pismo, mi otkrivamo istinu i onda donosimo odluku. Želimo tako da živimo, želimo to da prihvatimo, želimo da napravimo te promene koje su potrebne u našem životu, da bi mogli da budemo sudeonici Božjega carstva gde vladaju ti principi koje su i opisani. I zato pogledajmo još jednom ovaj biblijski tekst. Јас како светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. Kaže, niko ne mora da ostane u tami. Niko. Ali to nam stavlja jednu odgovornost. Niko neće moći da ima izgovor. I da kaže, nisam imao priliku. Ne. Svako u svom životu dolazi do tog trenutka da se sretne sa Bogom, sa njegovom rečju, sa njegovom voljom i onda odlučuje. Ako prihvati te principe, doživi tu promenu, ali zapazite, već smo kazali, Bog nije samo rekao trebaš da uradiš to i to, a kako to je tvoj problem. Ne, on obezbeđuje i silu da se može živjeti tako. Biti spašen ili izgubljen, nije svejedno. Ali zapažamo da Hristos kaže ja ću biti taj koji ću se zauzeti za njega. Jer na tom nebeskom sudu, o tome ćemo još govoriti, Isus je taj koji služi kao advokat. Kakav advokat? Pravedni. Za koga? Za one koji ga prihvataju. Za one koji ga veruju.
Ne postoji ljudski advokat koji može da nas zastupa na nebeskom sudu. Znate, meni bi bilo najlakše, jer moja ćerka je advokat. Pa eto, ne moram da njih da je plaćam, jel tako? Pa dete je moje. Ali ne može da me zastupa na nebeskom sudu. Samo onaj koji je umro za mene, a to je moj Gospod, i koji je uzeo moje grehe, ako ja priznajem svoje grehe i zovem ga da bude moj posjednik, on će to biti. Kakav je onda naš odgovor? Pogledajte sljedeće reči iz Matejevog evanđelja. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признавам и јас него пред мојот Отец небесен. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец небесен. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Зашто дојдов да разделам човек од татка си и ќерка од мајка си, и снаа од свекрвата неизина. И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој милува син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. I sad ovdje imamo neke neobične reči. Isus kaže, ja nisam došao da donesem mir, nego mač. Što to znači? Ako se stidim Hrista, onda neće biti moj zaštitnik, moj advokat. Ako ga priznajem, Isus ima pravo da me zastupa, jer sam ga ljudskim jezikom angažovao, dao mu dozvolu, punomoć da to radi na nebeskom sudu. Ali onda Isus kaže još nešto. Mir, Isus kaže mir svoj dajem vam. A zašto onda spominje mač? Mir da u srcu, ali s polja mogu da budu neugodnosti. Od koga? Od ljudi koji ne razumeju. I Isus je obećao taj mir, ali kaže možete da imate nevolju, poteškoće, nerazumevanje od onih najbližih u vašoj porodici. Od oca, od majke, od deteta, od svekrve. Spominje se ovdje. Zašto? Zato što znaju, možda pomišljaju, evo, sada je on otišao tamo. Znate koliko puta sam čuo za izraz, kaže, ideš tamo? Pa kaže, to je sekta. Ste čuli za taj izraz? Nerazumevanje. Ja sam jednom prilikom imao jedno predavanje ovako, kao ovde kod vas, u Kruševcu. U jednom momentu jedan čovek je došao prvi put i seo je na prvu na klupu, stolice su bile tada, ili klupe, ali na prvo mesto skroz ovde baš ispred mene. I dobro, ja sam vidio da je onako malo, znate, malo nervozan, nisam znao zbog čega, i možda prvi put dolazi pa sada se malo nepoznata sredina, nepoznati ljudi, ali se osjećao malo neprijatno i ništa, i kada se sve završilo, ja sam završio predavanje i izašao sam napolje, počeo se pozdravljam sa ljudima i on kad su svi otišli, on kaže, izvinite, ali a kad će da počne? Ja kažem, a šta to? Pa kaže, znate, kaže, preko, o čemu se radi? Pa kaže, meni su rekli, ja sam doneo odluku da izvršim samoubistvo. Rekao, dobro, i? I kaže, rekli su mi da ako budem ovde došao, ko zna šta može da mi se dogodi. I pošto hoću da izvršim samoubistvo, bolje da me neko drugi ubije nego ja sam sebe. Ja ne znam šta mu je ko napričao, razumete, ali ljudi imaju razne i predrasude i razmišljanja, ko zna šta se događa. A evo, vi ste dolazili svako veče i živi ste, zdravi, ništa se nije dogodilo. Znači, zašto je to tako? Reakcija. I ljudi pričaju zastrašujuće stvari da se dogodi, kako u crkvi može da se dogodi neka zastrašujuća stvar, ali zato da bi nas uplašili da više tamo ne idemo.
Jednog dana jedna majka je pričala sa svojim sinom, a videlo se da je jako nervozan i došao je i kazao je ovako: majko, ili tvoj Isus ili ja, moraš da izabereš, ne može jedno i drugo. A majka je bila mudra žena, jako pažljiva, nežna, i kazala je: sine, u mom srcu ima mesta i za tebe, kao moje dete, mog sina, ali i za Isusa Hrista, koji je moj stvoritelj i moj spasitelj. I znaj, Isus ne želi da tebe istera iz mog srca, iz mog života, nego me uči da te još više volim, zato što znam ne samo da ti je On dao život, nego je želi da spase i tebe. Da, Gospod je taj koji želi da mi budemo novi ljudi, i bolji građani, i bolji supruzi, i bolja deca, i bolje komšije, i bolji saradnici na poslu, zato što nas On tako uči. Jer, kažite mi, šta je istina? Šta je istina? Kad pogledate čovekovo telo, i čovekovo telo ima organe, neki koji se vide, koji su spoljašnji, a postoje one koji su unutra u nama, i svaki organ ima svoj zadatak, ima svoju ulogu. I to je celina. To je istina. Istina koja je otkrivena u Svetom pismu. I znate, istina je kao jedna svetlost koja nas vodi, koja nam pomaže. Ali ne znam da li ste nekada bili u pećini, ali u pećini u kojoj ugase svetla. Ja sam jednom, bili smo u Užicu, jednom smo išli u jednu pećinu i zaista sve je lepo to videti, i onda je vodič kazao: a sada nemojte se uplašiti, stanite onako stabilno, ja ću ugasiti svetla da vidite koliko svetlosti ima u pećini. I kad je ugasio svetlo, ništa, ali ništa se nije videlo, totalni mrak. I onda je posle počeo polako da pali jedno po jedno svetlo. Znate, to isto vam je Biblija, to isto je istina koja se otkriva, i mi čitajući, listajući, spoznajemo jednu istinu za drugom, i kad ih je prihvatamo, Bog nam daje tu svetlost te istine da zasja u potpunosti u našem životu. I dragi moji, spasenje moramo prihvatiti. Ono se ne nameće. Isus Hristos ne želi silom da uđe, znate, u naš život. I već smo spomenuli onaj biblijski tekst u Otkrivenju gde kaže Isus: ja stojim na vratima i kucam. Kako kažete? Čukam? Ok? Znači, nema na silu ulaženje u naš život. Ako otvorimo, ako mu dozvolimo. Zašto je to važno? Zbog toga što postoje prevare od strane Sotone za one koji veruju. Oni koji ne prihvataju, koji odbacuju, znate, oni su već na njegovoj strani. Ali njemu smeta, on toliko mrzi Boga, da bi želeo što manje ljudi da se nađe u Božjem carstvu, a što više da bude upropašteno. On zna da će da bude izgubljen, on zna da će biti uništen, o tome smo govorili, ali sada ta mržnja ide toliko da sve ljude, Hristove sledbenike, i njih hoće, ako su i krenuli za njim, da ih vrati i da ih upropasti. I za takve koji veruju, on ima 4 kobne prevare. Zašto? Ne za one koji kažu Biblija je, znate, obična knjiga. Ili Isus je bio samo jedan čovek. Takvi odnos sumnjaju i u verodostojnost Biblije i u samo božanstvo Isusa Hrista. Ali on želi da prevari one koji veruju. Ne zaboravite, Sotona je stručnjak za varanje.
nazvan je u Bibliji otac laži. On je varalica nad svim varalicama, prevarant kakvog mu nema ravnog. I zato, da li postoji mogućnost da mi saznamo, da mi otkrijemo njegove prevare? Da znate da su one otkrivene u Svetom pismu. Ali da vam ispričam prvo jedan događaj. Proleće 1943. godine zapovednik japanske flote penjao se stepenicama jer je došao jednim drugim brodićem do ovoga ratnog broda i na palubi ga je vojnički pozdravio oficir koji je bio tu kao zapovednik i onda je pridošli gost tražio da ga primi admiral svih pomorskih snaga. Međutim, kada je oficir, kada je to kazao, na oficir se onako, znate, promenilo, videlo se na njegovom licu da promena jedna, ništa nije rekao, nego je samo kazao, sledite me. Išao je napred i polako su već, ako ste išli na brodu, onda znate kako to izgleda, oni veoma uski i hodnici i tako dalje, i išli su, otvorio je vrata od kabine gde je bio admiral i našao ga ovako. Ležao je mrtav admiral pomorskih japanskih snaga Yamamoto. Šta se u stvari dogodilo? Ovaj admiral je znao da će se odlučujuća bitka u Drugom svetskom ratu između pomorskih snaga odigrati blizu Solomonskih ostrva. I on je doneo odluku da lično bude prisutan da bi na neki način ohrabrio svoje vojnike, da im onako podigne moral i da budu inspirisani da se bore u toj borbi. I načinjen je bio plan kako će on otići u tu zonu i tada je glavnim oficirima japanske vojske, pomorskih snaga, poslata bila šifrovana poruka gde, na koji način će sam admiral Yamamoto prisustvovati ovoj borbi. Međutim, šta se dogodilo? Amerikanci su presreli ovu poruku i dešifrovali su njeno značenje. Proleće 1943. godine ovaj odvažni mladi oficir koji se zvao Tom Lanphier seo je u svoj mali avion, lovac tipa PIP-38, vinuo se u nebo i krenuo na jedan poseban zadatak. Nekoliko sati je išao avionom i onda je ugledao ispred sebe avion admirala Yamamota u pratnji nekoliko aviona i on je napravio i shvatio je da je stvarno uspeli su da dešifruju poruku, da je poruka istinita. Izvršio je jedan munjeviti napad i uspeo da preseče krilo, ošteti krilo od samog aviona admirala koji se srušio u džunglu. I admiral Yamamoto je poginuo. Po mnogima ovo je bio presudni moment u Drugom svetskom ratu gde su se stvari počele kretati u pravcu oslobađanja od svega onoga, od neprijatelja i završetka rata. Zahvaljujući čemu? Jer su uspeli da pročitaju šifrovanu poruku. Zašto vam ovo pričam? Zato što Biblija nam otkriva same prevare koje će Sotona dati onima, pokušati da prevari onima koji čitaju Sveto pismo. Koja je to prevara? Prva, nemoj da se uplašiš. Nemoj da se bojiš. Budi miran. Jeste da sve ono što Sveto pismo kaže se ispunjava, ali
nije to tako strašno. Mi živimo u vremenu posletka, ali nemoj da se bojiš. Nemoj da se plašiš. Druga prevara je, ima još vremena. Sve je to tačno što piše u Bibliji, ali nema opasnosti. Ima još vremena. Život je još pred tobom. Daj, proživi još ono što je tu pred tobom. Uživaj malo, a onda, znaš, kad dođeš u neke starije godine, kad još se dogodi ovo ili ono, imaš vremena za to. Da li imamo vremena? Pretpostavljam da znate šta je ovo. Ljudsko srce. Znate li koliko imamo otkucaja u toku 24 časa od strane ove pumpe? 86.400 puta. Ko nam garantuje da ćemo imati još toliko sutrašnjeg dana? Posledice mogu da budu kobne. Tada sam u to vreme bio mladi pripravnik u Novom Sadu i išao sam u poštu. U jednom trenutku tu predamnom, ali nikoga, ni znate, grad, veliki, Novi Sad, puno ljudi prolaze. U tom trenutku niko nije naišao, jedan čovek je pao predamnom. Onako srušio se dole, imao je neke fascikle i neke papire. Sutra dan, kada sam čitao u novinama, onda sam saznao da je on bio direktor koji je otišao u penziju, direktor Srpskog narodnog pozorišta. I on je tu pao, ja sam brzo došao do njega, bio je u odelu obučen, skinuo sam mu kravatu i pokušavao sam da mu pomognem da diše, i onda je naišao još jedan mladić, onda je išla jedna devojka, i onda je ta jedna devojka kazala, evo tu blizu je ambulanta, ja uopšte nisam znao, tek sam bio došao u Novi Sad, da je tu odmah pored pošte bila ambulanta. I mi smo brzo njega otišli tamo, zvali smo lekare i kaže, daj, unesite ga unutra. I mi smo, još tu su bile tu 3 mladića, i mi smo ga uneli unutra, i sada mi sve stojimo i gledamo, date, kako pokušavaju da čoveka vrate u život. I ništa ne vredi, u jednom momentu samo kaže, gotovo je. Onda su videli da mi stojimo, znate, onako ostanete pa zatečeni, i onda kad su kazali, izađite napolje. Nije prošlo 2 minuta, izašao je lekar i kazao, ako neko poznaje tog čoveka, on je preminuo. Nije znao da nema više 86.400 otkucaja. Da mu je ostalo još 6.400. Još 640. Još 64. I onda je došao onaj poslednji i došao je kraj. Vreme nije u našoj ruci. Nije u našoj vlasti. I to je Sotonina prevara kad kaže imaš još vremena. Zato da se ne bismo pomirili sa Bogom i da bismo bili izgubljeni. Evo još jedna prevara. Po nekoliko dni dojde Феликс со жената своја Друзила, која беше јудејка. Та го повика Павла и слушаше од него за верата во Христа Исуса. А кога Павле зборуваше за правда, за воздржување и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори: сега оди си, а кога ќе најдам време, ќе те повикам. Sotona nije uspeo da prevari ovoga čoveka sa rečima da nema opasnosti. Jer zapazite, kaže, on se uplašio. Ali, ja ne znam o čemu su sve pričali, ali kaže ovde i o pravdi, i o Bogu, i o zakonu. Ne znam da li je to bilo samo jednoga večera, kao što mi imamo predavanje, ili je to trajalo 2 sata, 3 sata, ili da li je bilo jednoga dana, ili možda 2-3 dana, ne znamo. Ali, Filiks se uplašio kada je sve to čuo. Međutim, šta mu je Sotona došapnuo? Drugi put. Ne moraš sada. I to je sotonska prevara. Drugi put.
Filiks nije rekao, a Pavle, ne slažem se s tobom to što si ti pričao. Ne verujem u to što ti govoriš. A ne, on je jako dobro znao, jer njegova supruga je bila šta? Šta kaže tekst? Bila je Jevrejka. I on je jako dobro znao starozavetne spise i proročanstva. I sve je to verovao, ali Sotona kaže, pa nemoj sada, ma drugi put. Idi za sad. Kad budem imao vremena, ponovo ću se zvati. Nikad ga nije zvao. Nikad više. Ako Sotona ne uspe ni sa jednom, ni sa drugom, ni sa trećom prevarom, onda ima četvrtu. Poslušajte ovo. Дека Христос ќе пострада и откако прв ќе воскресне од мртвите, на народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина. А кога го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас: Си полудел ли, Павле? Многобројните книги те довеле до лудило. А тој одговори: Не сум луд, уважени Фесте, туку кажувам зборови на вистината и со здрав разум. Тоа го знае и царот, пред кого и слободно зборувам. И јас не верувам дека од сето ова нешто да му е непознато, зашто тоа не е вршено во некој агол. Веруваш ли, царе Агрипа, во пророците? Знам дека веруваш. Агрипа му одговори на Павла: Уште малку, па ќе ме убедиш да станам христијанин. Jel vidite ovde prevaru? Još malo. Jel verovao? Jel prihvatao? Jeste. Pavle kaže, da li veruješ prorocima? I ne čeka da on odgovori, nego kaže, ja znam da veruješ. A on kaže, još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin. A onda Pavle, kad čitate dalje, kaže, ma ne malo, ja ću sve učiniti, samo da ti doneseš odluku da slediš Gospoda Isusa Hrista. Ali, kaže, još malo. I to je sotonska prevara. Još malo. Znate, ljudi kažu, pa ja sam dovoljno dobar. Pa meni ne fali mnogo. Ja što treba još da pobedim samo ovo i skoro sam hrišćanin. To može da bude, znate, jedna lepa uteha, ali to je prevara. Jer još malo često znači ne. Odgađanje za neko drugo vreme. Ljudi kažu, ili, znate, Sotona može da nam kažemo, ti si dobar, šta tebi fali? Pa evo, ne radiš ovo, a drugi ljudi to rade. Dobar si u ovome, radiš ovo, veruješ ovo, prihvataš ovo, živiš ovako. Skoro je sve u redu. Skoro. Ne znači da je sve u redu. A mnogi na taj način umiruju svoju savest. Pa ja čitajući Bibliju, samo još nisam ovo prihvatio i ne radim ovo, ostalo je skoro kako treba. Ali skoro spasen ne znači biti spasen. 4 kobne prevare. Nema opasnost, ima ušte vreme, drug pat, meni malko mi fali. I mi smo danas na raskrsnici. I mi odlučujemo kojim putem ćemo ići. A dragi moji, nije svejedno kojim će putem čovek krenuti. Zato što jedan put vodi u večnu propast, a drugi vodi u večni život. U našoj ruci je, znate kad ljudi kažu, a svaki čovek je kovač svoje sreće ili svoje sudbine i svako odlučuje kojim će putem ići. U našoj ruci mi odlučujemo za sebe. A izvan grada u jednoj kolibi živeo je jedan starac. I pročulo se za njega da je veoma mudar čovjek. Da koje god pitanje možete da mu postavite, nemate problema, on će da zna odgovor. A kad on vama postavi pitanje,
nećete znati da nađete odgovor. I znate, to se onako pročulo među ljudima, čak i među decom. I u jednom trenutku jedan dečak je kazao, znam kako ću da nadmudrim starca. Oni su kazali, ti njega da, pa stariji su bili kod njega, pa nisu mogli da kaže, ajde dođite sa mnom, da ne kažete posle da sam se hvalio, vidjet ćete da ću ga nadmudriti. I krenuli su jednom uzanom stazom, išli su prema kolibi, i starac kada je video decu, on je izašao napolje, došao je tu pred njih, i devojčica jedna je kazala, deko, mi smo čuli da si ti jako mudar čovek. A on je kazao, znate, ondako skromno, pa kaže, to kažu ljudi. Ali znate, tu imamo jednoga drugara koji hoće da vam postavi jedno pitanje, da jednostavno vidimo tu vašu mudrost. I onda je došao tu taj mali pametnjaković. I znate što je uradio? Iza leđa je odjednom onako uzeo i stavio ovako svoje ruke. I kazao je, starče, da li znaš šta imam u svojoj ruci? On gledao je i kazao, pa ja mislim da imaš jednu pticu. Kaže, da, pogodio si. A sada mi kaži, da li je ptica živa ili mrtva? I vi znate šta je dečak hteo da uradi? Ako starac kaže da je ptica živa, on će samo malo jače stisnuti svojim rukama i ona će uginuti. Ako kaže da je mrtva, on će otvoriti svoje šake, ptica će odleteti i pogrešit će. A starac je gledao dečaka u ruke, onda je gledao njega u oči, pa je ponovo pogledao u njegove ruke, pa onda opet u njegove oči i onda kazao, da li je ptica živa ili mrtva, to zavisi od tebe. Dragi moji, da li ćemo živeti večno ili biti izgubljeni večno, zavisi od nas. Mi odlučujemo. Bog nam je otkrio istinu i on nam je pokazao putem kojim trebamo ići. I uz to je obezbedio snagu da možemo to da ostvarimo. I mi nemamo vremena i ne znamo da li ćemo imati novu priliku. I nema vremena za neko čekanje, za neko drugo vreme. Sada. Znate, kada Biblija poziva čoveka kada Bog poziva čoveka da mu preda svoj život, onda upotrebljava samo dva izraza. Danas i sada. Ja nikada ne bi bio propovednik evanđelja. Ako bi vam kazao, znate šta, idite pa razmislite pa dođite za 2 meseca pa donesete odluku. I da li ja mogu da vam dam sledeći minut, a kamoli sledeći dan, ili sedmicu, ili mesec? Bog kaže, danas, ako glas njegov čujete, nemojte da budete kao da imate drveno srce. Ili kaže, sad je vreme najbolje, sad je čas spasenja. Moja zaista želja da upravo danas, večeras, donesete odluku da to što je Gospod otkrio svima nama u reči svojoj, da to postane deo našeg života i da dozvolimo da uđe u naš život. Neka napravi tu promenu koja je potrebna da bi bili spremni za Carstvo Božje. Neka nam Bog u tome pomogne. Amin. Pomolit ćemo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala što znaš sve unapred i znaš sve sotonine prevare i otkrio si nam želeći da mi ne budemo izgubljeni. Zoveš nas sebi, zoveš nas zato što
hoćeš da nam daš smisao života. Hoćeš da nam daš tu svetlost kojom otkrijamo tvoj karakter, tvoju ljubav, tvoju milost, tvoje praštanje. Otkrivaš nam da hoćeš da budeš s nama i to večno, ali prihvativši tvoje uslove, tvoje principe, tvoj zakon, ono što je ustav tvoga carstva. Sebe večeras predajemo tebi. Molimo te da nas prihvatiš i ti to jedva čekaš. I pomozi da naše predanje bude pravo, istinsko i da budućnost koju si nam otkrio, to je večnost, bude takva da i mi budemo u njoj. Molimo te, čuj nas i usliši. U Hristovo ime. Amin.